payayana tegal kalapan ayah pamangku hajat payayan asa-asa tenang apa yayana tegal kalapan batur bukan di mana payayana tegal kalapan gimana lengerang hajat ibu hajat mohon ibu hajat hajat waktu semangku sasarangan di puncak Cipayung apipin ayah apipin izin ibu apipin layu amayu anteng kagandung diriyo dipayun orang tegal kalambang waktu semangku asa totepang apipin asa tekang apipin pamangku hajat ada di anak bager bukan pipi di anak bager pipi di anak saya gimana tapi santos kena mama pipi di anak bager bukan di mana tete dini di anak bager di mana tete dini di anak bager sasarangan di puncak Cipayung icik ibu luhur panggung layu amayu anteng kagandung dia dipayung waktu semanggung asa totepang pipi anak bager asa tos kon apipin pamangku hajat Indra deui anak bager teh dini di mana Indra pamangku hajat anak bager di mana Ibu RT anak bager RT pohon Indra Indra saya Indra deui anak bager waktu semanggung Ibu RT sasarangan di puncak Cipayung icik ibu luhur panggung Indra layu amayu Indra anteng kagandung Indra deui anak bager waktu semanggung Indra deui anak bager herana kaciga naon Indra anu di bewa oke diseja Indra pamangku hajat repu tapi kapaksa teh dini Ibu RT dan bager RT sudah kepopo sanajan barisang asare Indra deui anak bager lihat